Nasaan po kami naman yun? Hindi ko na rin naman. Hindi yan inang naman. Hindi ko na inang Sa bulak kita nga. Nasore o. Kaya, sabi, nasorang bilang bila. Kaya, angin mo. Lamada. Ayo ibu Jo, ina ina. Yang maro kamiyaw. Yang maro kamiyaw. Kata bahasa ibu, mula meta mula. Luka. Yang maro kamiyaw. Nah, kumaya. Saya bubur. Tapuk ni ate-ateki Odo boruku Tapuk ni pusu-pusuki Burju-burju maho namar sikolai asada poto nasinita ni rohami sogotau hodo manari honau molong matinggang awina hodo nama nogu ai hodo boruku boru panggo araki sai sahatma dana di rohami ai hodo boruku boru banggo araki sai sahatma dana di rohami
sada poto nasinita ni rohami molom batu asogo tau hodo manari honau molom batinggang awina hodo nama nogu ai hodo boruku boru bangko araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru bangko araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami. Jadi odo silokku to duma odo berpanggoran nilai kon keburju-burju mau mangaju akan gido ibotomon anggo makmi ngaso nang di lambung itu ani jadi dulu ya hame dokon lekon sayang giat buyo iba nuturi dia kang gido ibotomon jadi itu dame dulu ya ka hata do akang mi unang semangalo ho burju ho tonggi anggim sisahat burju ho tulekon asa gajang murna bui marbudu-budu hamu natulu sak tujuh harina neng rawon hati dame duma sahat tabay maju moto moco hidup itu semua nama nagbayhatan amang burung muna tohoro na didok ni amang burung di rumah ho nama gabi inangi keluarga kung masih juak kamu masih paliana roha mula dong karena magurang lubiak kay pangalaho marlatas ni roha ho duma jalo nang lupa ho matami yang manghidup-hidup itu Tuhan orang ni majon atas si pasato siya nang lalu siya ang buru muna ba sila matapis lalu siya ang buru sa sabi na nilo Nga saya tahe kerja ko, pero miyanggi? Oh, sarapan mo juga dek. Ano ka? Nung saya sarapan asa pataro to sekolah. Ano ka?
mau jual muda bapak. Oh lo baru. Naik nangit tamu di dalam dah. Tiuk tangan ni potong sisa hati. Susenggol kareteno di dalam. Oh lo bapak. Bapak. Oi bapak. Selamat tidak bapak dah. Lah tu dia baru. Yang lo tuh no bapak. Emar huwa sona artuonan. Merbelanja matong bapak ngajempi gon mangelupa muse. Isi lo ngamu tuonan. Rapak dok nemburu daw. Oh iya, tuh lah nih mak. Lalu nunggu kamu nang putare muda dah. Oh lo bapakku. Namburu. Oh, do idu mah. Oh namburu. Istri ngambu. Salah kudu namburu. Sa udah namburu lautonan. Sao do pai mama joda asa hubu akarja. Oh namburu. Juhu masih ajar dadek. Tangian akan didok gurum. Unang loho merbadai doh atau ngamu. Oh, Kak. Dung mulak kau sekolah termulak tuh jago dah. Oh, Kak, kakak Peter mulai dah. Oh lo dek. Juhu masih ajar dadek. Tangian akan didok gurum. Unang loho merbadai doh atau ngamu mate. Oh, Kak. Dung keluar satu sekolah termulak tuh jago dah. Oh, Kak, kakak Peter mulai dah. Oh lo dek. Dia kakakmu. Di jauh lu nak kenu tadi kon bang. Adik kenapa sahat? Ana baru saat dope au siap pakan baru. Ubege donyan berita permuding ni natulangi ale babeno ni rang bude pero. Ido tahe bang. Tu jauh maro abang. Di jauh do kak rumah. Yang tu sekolah bang. Asal nanti lambat au tu sekolah. Oh anggo putih dek. Mana-mana mau itu sekolah. Oh lo bang.
Oras tulang. Bah, oras bere. Ayo di Charles. Itu tulang. Ini di kusapang bere. Nasugot do biasa tulang. Begitu nya berita ni permudingin na tulang ya leba benon ala ni ulaud lang budu bi baro. Iyo udah ba, bere Charles. Ngaborak be na tulang mibe. Tunaso haulahani. May tinggal be hamis udebe do akabari be mundi. Bah, setengah orang mati tulang. Bah, ni teh tulang dia peribadi si dume. Pari be misidu maro masukmu. Oh lo tulang. Mana sugot lau tu pasar. Arong inda siya lapon na. Apa ima maison? Arong tibali jo bereda. Arong bugas sunat tanggung isi. Asa ule jo sonare da bereda. Oh lo tulang. Mana ma tulang ate. Oh lo bere lo. Harus sudah berjuru di sekolah. Berjudo namburu. Imada. Ajar-ajar yang gim do ibu tomida. Asa berjuru sekolah. Dohok mengurupi bapam karejo. Oleh namburu. Tami aku mana namburu dah. Asa sehat-sehat tami. Beta mana namburu dah. Duma. Oi Duma. Adi kan abang Ro. Sebut do biasa seputar. Parpu di paham teh. Ceneng lo tuh dia namburu. Yang manikir nama ada di minta sadaan. Pe mamang buru mau sana. Olo namburu olo. Mana buru? Mana ngobat mana buru? Tang pola. Nangik-nangik teh udah lain. Tama bang, tu jauh mah hitam makatai. Bah, tadi ada enggak nih? Suatu malam janji dah, ala subuh no ngoro di permudingin at tulangi, ay ala niulaw do no ngabas di. Enamuruk do ni. Dang namburu kau bang, boha mabayanan, abang pe di pangaratuan do. Oh itu teh. Jadi arong do sawati sila no kutuan juga. Bah, aun bang, aku nang pola bang. Tiok mon anggi siania seniro aku rumah kalian non. Dang pola bo bang, mau lihat ini. Bah, ay nuaing ngajaman na nuaing mangalias si songonon songon amplop sebagai tanda nomor habuk ni roh haiba di permudingin at tulangi. Bah, ngalama lo teh, abang nama katai. Mulai solo manjalo kan dang pola buakan bang kan? Nama bang, tiok. Agak ipetaw itu. Jadi mula dong aduan aku perlu diho manang na adong kebutuhanmu babo matu adanggi urupaku do anggi. Polo bang, mulai hati mada parjo udah bang dah. Bah, sama-sama manggo buti anggi. Jadi mulai maju atau anggi. Polo bang, mana tuh udah bang dah. Halo anggi. Bah, udah Risma? Sendiri doh. Jawab nanti. Itu pas semang lupa. Bah, tapi aku nama ngelopa nama. Guru pi mau? Ipe tahu. Rumah. Ay Risma, Ada nggak sih suku noko? bah, nih menukon
ko na ho so na pruhin beri. Tang pola perlu niyan. Ngabuat tayo udah paribam ni Charles sih. Bah, waro. So nga nalam mesra do bereng kamu na dua. Neng manuk kuni doh. Nang pula tahatai ya. Beta memang lupa nih. Baru mulai. Orang semua. Minum mulai deh. Itu kibar ko deh. Baju mang. Itu ada lempah. Apa dong kamu mah? Yon non. Enom masalah kira maksudnya. Kamu terus itu kamu urus soalnya. Sorong utang naso tuntas sila. Memang amang perkurium memang terjadi ibu tekan. Agar pak saru amang. Baru bayar udah mamang. Atik na mengulun hamu pe taruh pasik tidak. Kirain ini non. Ayo dah lah. Ayo nasi diru nak kelai. Asa dia boleh. Ayo tu. Tarik suntuk dia mau pesui mata. Mangingot nama so sulit leh. Ayo ada leh. Ayo sebenarnya ya kan nama so na itu diru. Yang tu nama mati aniru sudiru jolmon nol mati. Ada itu. Yang masih jului. Ayo naik paling di bawah. Ni dah belai betul lah itu. Songna aru tu bah, songna dahulu bah. Tenang keren ni lah. Terbaik kamu mati ko Idson, amang. Baik kamu mati ko Idson. Baik kamu mati ko Idson asa. Naman tak do beri. Woi. No namang. Tuak na baru baru teh. Baru ni agak lebih. Bah, itu yang gue soal itu perlapon. Yang gue total langganan naik turun lebih itu di lain. Semua ni malah. Ditarik mati lai, kasuntuk, akaluja. Biar pelai nak sehari-hari nan. Mulai sana kau mak. Tolong pada son nilai mesti aku beri ni bedi je. Sebenarnya lah, bah, mau kira-kira sono. Ayo bah, lani orang ni bertulai. Ayo ketepatan adong di sana pariboto. Bah, ayo bereng berjuru. Ayo aku boto mulai terima do. Ayo kira malu do hadara, lo masih lusa dah. Tarau menutu sila. Nah. Song berak ko leh ba. Belum ingo burjuni ibu tamu na hinale. Apalagi bereng musak kabere mo di jebu. Song na so wala larang dabot tu besong burjuni ibu tamu na hinan lek. Jidang palarong da berak ko la tu sile. Ai madalai. Ai sebenarnya ibu pe binoto ka burjuni to ni benahinan. Alai do. Ay nang ito ay hulala. Ay mengacit dua tetena malu saya bereng lai. Susah dijawab. Ay terlalu banyak kebebaran ini perlu kerun lai. Ay sebenarnya malu disuruh pelai manguli. Ay tonggolan ni kerok kebebaran ini biru. Aroma dua tangan nilai manguru pelai dijawab di hauma. Ay doon na rencana ni balai. Apalagi bolu pengkorak kolle. Saya naso irohana do ba. Karena maralo tu rohana bolu arong songo-songo ni rencana. Bolu torsi dungu doro hari buru pangwarakon bolu taring ngod songo nile. Ima buru kusidumo. Bayi madale. Sebenarnya memang bereng sidumo pe. Binoto doro hana ay bama ay sabutar wita di son. Ya ano sa binoto rohana ka bereng iba. Ada pun babe lah ay leng na. Ay molola di lelai ka pengertian. Ay bolu di jalo Ade, so ni male, ade. Ada dingkat do hatak kina tulay ni bo. Sungguh dia mah, wah masih ban nasi kop. So ni male. Ana yo pedang buh kiri. Lagi neleo. Ai male. Ay sebenarnya ay hiton ning ba ala memang kan siaw lo kita di huto. Senile na kala dala na dingkat. Nang gua pala jolo ajo nya kedua le. Yo si pudakon, si sahato. Ay kas tulis di bisa mari dah ba.
Apa yang non borak tang daru bisa kelak oleh ba. Ay, madali. Ay, bama beyon. Ay, memang rencana be. Adang nagabi manusay ka beri ni banding mulo dia lapo. Saya ibu tahun ini, no. Ay, tunggu, asal tunggu mangurupi lai. Malah pabel ka beri na ni omning. Ay, mulo duka saya haduan. Dewasa ka beri ni bay ba. Udah tunggu si doro lai. Meta tusan Chris satu kenai di mulak nama lagi. Beta mak. Buat piringi. Teringo nak kan? Buat ada kabar ni amang burui. Sehat do kan? Sehat, lagi medan Bapak Sonari. Menghadapi burukku. Boy, itu apa nggak kata dek? Ibu ate kak. Kamu nih kok dek? Kita mau jauh dek, asal mana nih karapa? Sudah dicontoh Pak Isma. Video dek, mandongani kakakmu mangalopak sambil marenang nonang kami. Ay mga may da. Yung mga liwot ako. Ketika mo maju pakai munai, asarap anamangan hamuna dua. Ido teh. Mangan maju hamu ate. Leng lau hami tu duluan setokin. Adong neng situron nami. Oh, kak. Lo mau mah dek? Sonare ma kina pra. Dikina aro maksud apa? Masalahnya buat parah, maksud tu udah berada ke tu sih kata yang kalau saya buat parah dengan tersinggung tu si dulu mah pra, baru si dulu mah pra. Kata yang buat parah. Ah, mak, memang dak mengerti apa pra maksud mi pra. Buat parah lo kan baru ngulu do na tutu ni si dulu main. Lagi bersiri di bayar tu. Oh lo, kau ni burunya parah di bayar tu. Bana semua lah berduga bana. Oh itu teh. Tahu ni mi pra, kau beno dua. Bah masalah seruan ni peribahasa parai tulangi. Gimana? Apara kan termasuk jual mana dong bro? Benong berhitung para perhatianmu. Ya bah masalah seruan tulangi dok peribahasa. Tuhor tu juga. Memang iba di demi berapa? Mah dua mebek roh. Iya, tuhor di berapa? Tulang ipe asa holong rana tu apa kan? Pariban ipe semua ni sih. Oh lupa bah. Nauli dunia apa ba? Jadi, tuh doang yang kare tu. Oh Lorisma, au nama dabah nalo pengganti ni dainang neng lau mangurupi bapa doat mangurus ak anggikon. Mulusian hau mado dang cukupi. Jadi rencana neng kare jadi dia ho. Manang tu dia pe tau Risma. Boy mai. Ada kung naburu ko di san. Boy do patad dah ho. Bah, kare jo haro namburum. Martonon do niyan. Ale boy kan mangurupi ho. Bah, ido ate ngadeng gani. Pos maroham. Mula do madokon. Holo doi. Moliati ma parjolo da Risma. Wah sedok ko moliati tuau. Alangai patudu ho dalan tuau. Songoni do namar dongan. Si burjuhi ko dawa. Beta ma so pataro ho tisan.
Horas nang baru. Horas. Oh, dari Risma? Apalah haruang gi? Semuanya nang baru. Hudul maju hita, hudul. Hudul maju hita. Sama kata hita. Do? Semuanya nang baru. Nyodong aku si rumah. Jangan jangan. Horas nang baru. Nggak kita ada dong ngemon. Horas tadi ni dia nang baru. Jangan titi najulo SMA dong aku sa sekolah do maknyo. Uy, di pe. Oh, lo. Semuanya nang baru. Arong na si dokon ako. Mau ronggi. Si Dumaon na mga lipar karejuan. Boy do si Dumao karejo mangurupin ang boro. Boy. Alay dah. Mulumang rupiyaw. Luja do. Nalujan. Gaji sa otik do. Olon nang boro. Asal menunga karejo au. Asa adong mangurupi bapa. Songonom may. Mulu songoni. Mulubuti raw mahusugot. Asa turkarejo hoda. Mulai ati maperjolo dan boro dah. Sabar mahoda, duma parlawan ni deh, wah benon, ngari na huroy deh kulau perjulu. Atong mau songoni pula mami dan boro. Ras manggida, ras nala. Bapak, aduh nang si donok tu bapak. Apalah maru si dono. Boy do karejo bapak. Karejo. Neng karejo tu dia maro dah. Songon do bapak. Naking ngapa ju pangau do nang boro ni si Risma. Ngai jalo ibi mana beau karejo. Alai martonon donian. Honian. Karejo martonon. Budu pi amar buru-buru hamuna. Sian guguni hamu mata si sautikan. I donian bapak. Situ tu donian nani dok ima bapak. Mulu gabe karejo huburu. Isi memajaga jabu. Isi memangurus anggido ibu tomon. Songonan bapak. Dang naso olo au menjaga anggikon dot ibu tokon. Ale kandang salah bapak. Asa adong menambahin lau parbodereta. Baho mabuti boru. Tutu doi bapak. Mabolo cocok di roham karejo mi. Alai isi mati. Menjaga jabu. Doakan mengurus anggimon. Hola ni lu nasi pikir dah baburu. Ngapa gue udah kami bapak? Mau si saat do, aku menjagai. Ido bapak, asa boy ditebal kat duma wang kuku. Baho mabuti boru. Ada bolu jadi karejo. Una pabori-bori ko mulut tuja bera baru. Olo bapak. Mulai ada bapak dah.
duma. Somo karejo. Karejo mo ison. Soma ban pertonungan on. Bagus makarejo ida tulis da. Manang nasa dia keluar lulus tai. Pabo mau naburu da. Wala namburu. Molo dang itulis soi. Manang napiga na keluar lulusi. Rugi mahita. Jadi molo hita karejo ison. Jam 8 nungamulak. Arana hari Minggu ang karejo hita. Hari Minggu ikolado hita hugareja mar Minggu. Da? Jadi aw nang lao. Berju-berju makarejo i. Lahu pesta aw. Mada? Karejo maho. Duma! Oi, Duma! Oh, Duma! Ah, ya bang. Ini si Duma, Dek. Karejo bang. Karejo di mana? Karejo membantu nambur ni si Risma bang. Di dia Karejo, Dek. Martunun ulos di Hutaraja bang. Anggo songoni lama jo teh, so dapat tu ni mana mereng tu si? Unang pala bang, anun murad anong nambur ni si Risma bang. Oh, anggo buti, anu budari mau rotusun, pabu matu si Duma teh. Olah bang, hupabu apa ya bang? Lama jo teh, Dek. Olah bang. Sada poto nasinita ni rohami molong batu asogotau hodo manari honau molong matinggang awinang hodo nama nogu Songono maaw hape dari masalah bulu. Itu kalau kau yang ngejelek. Kalau nana mau berburu-buru suka geleng teh. Alay na sa tulak bubuku. Ikut pas sekolah honokku do. Tunga HP ulah honokku. Anggiat dapat nasilita sentari nasida. Sonang maho di siharo buradi.
Bos Maruham sudah geleng tay nalau perburu-buru kudo. Tuhan pergugui maau madelani ulukul Sadapoto nasinita niro hami molom batu asogotau hodo manari honau molom batinggang awinau hodo nama nogu ai hodo boruku boru bangko araki sai sahat ma dana dirohami ai hodo boruku boru bangko araki sai sahat ma dana dirohami ai hodo Barang saya operasi. Tony mah pernah. Bagi memang nggak kerja di mana kan? Jadi mana kerja Adong, naboru ini dongan nak di di udara aja. Jadi ada dong dulu bikin juga. Dongan anu. Bukan kurang lah. Perguna aku soro. Ibu budi kan. Yang di mana ibu berdelen. Sih ke sono udah perang ke sono. Ya ketong. Nang bega urang ko permainan. Banyak perang. Dia mah dohono. Tikini bepe kurang go ti mana ben nasi gimana kare juga. Dia mau Jepangan wae Alekon mu diwa. Ko dabo mu. Ima Ena buru tu sih. mah pra. Jadi reza mat tau sih. Ala nih mak. Arung do memang rencanaku nang Majonokyo. Ale dia mah nesaliling uka mau Jepang. Ale boleh boy praba. Kun rupa muna ba Jepang ni peribete. Dia mau rupa kuro ba apa sih benar na so tu sih. Bah, yung saya tinggal dia bisa gitu tuh. Ena buru tu sih. Itu na. Uli ni rupa na dong saya pa. Pangalaw na emang sih. Pangaro ya, Bang. Iya. Jadi ngarong rencana untuk selanjutnya pesta. Oh banyak pra. Ale madok kodo bekan. Ale mereng tiki mah dono ku mana na lomoro mangide mana. Di ono murid dong ya. Kadawo murid pra. Oh. Sedia mau borong-borong. Nah kebetulan dong dak kari gimana tulang. Jadi buat taruh. Ini dah tulang. Pang na mardelani hamungusian ay rangata. Dang tulang nang we. Ino. Jadi mulai majate tulang. Kaya mabok to. Nang itra bereda? Oh lu tulang. Luma. Sojo. Hai, Papa. Ayo berin gak besok kan sirko jono tu si Charles. Baru, Papa. Ye. Bubegi bari tanyo di pakaberu buru. Ipadok ko naka dongana di laputua kan. Soture pangalang nyo di pakaberu. Sudebi usaha ni mari di pakaberu. Akahon na illegal do sudei. Jadi nangarong ture pangalang nyo. Setuju ya, Papa. Ay nang mungkin do koron halakan na sa toho boru. Nang mungkin do koron halakan na sa ninggan. Ay sebulan na natakupon na namanya takupon ni polisi naman. Aladong usaha na bermasalah do polisi. Jada omma terakhir. Una si Pak Jono besar Renzo. Dalam waktu bereng. Jauh masuk. Halo.
asa boy kalau ni. Ay betul kang pemana-mana. Jika buah. Mana takut? Ay ma. Ngahuruk sono sih, mangali bahasa ruangmu. Suruh benos bahasa ribu mana lebuk kamu. Asa jatuh di mana? Ngambil dah. Coba tuh prak. Arung sate jalgi. Mana nak kamu tadi? Anak takut ini. Oh lupa. Ayo mak, ni dok kusono se mangalo rohana be. Asal patok koni waro agak polisi. Jingarong dapat dia para anu sini. Mano nyapar lewat taksi marga pasar ribu. Mau telepon? Saya jatuh di mana sudi? Oh lupa. Mula dong PR muna hurang takas. Suku kakak dah? Halo kak. Dia kakakmu si dame. Lah kak tu jauh dengan nak macam bukunin nak kak. Oh iya dong. Bah, Cindy ya dek. Saya jago dong aku kak, meminjam buku. Dia apa kak? Lau naking tu duluan. Atau dia hati papai. Natu kudet wakan dorai. Toya mania. Nion narung sawot gaji ni kakak. On ma persibuk muna dah. Nyom mandiho. Wah tidak kak, namu orang kak. Oke sahat. Bah, nebet kamu dong HP kopi itu. Oh, itu asal pikiran itu. Ni teh itu. Adi boto kamu dong nong kerja di rumah. Nung aku begitu. Menurut itu maju. Wah, ada rohana itu dinggat doi. Daripada holan nejawi mana. Sudian nongani pikiri. Memang itu imana tuh. Asabu yang mana-mana bayi persibukun ya kang iko bapak itu memang itu tuh. Kosongon itu. Warna pemana buru pangguaran. Ko boy mandiri. Asabu mangurup ya kang gina. Ala si lungurak ko daw itu. Dukusera mamakna. Ikosong kono mape tahun ini baru pangguaraki. Lu kira aku perlu bayar ke bala bulat tu je itu. Itu. Warna pe karejo tu halak mangalang gaji. Iko marset tu sabedo hita. Unang saya sudah pikiri. Lu ngoro aku dah itu. Baru bayar baru kim udah bulat tu je aku. Tapi waktu ngulu ninong na saya asong ni. Amang teh burukun neraku mak. Orang saya sudah pikir itu. Mulu neng adong dong kamu bercerita roh tu jabu. Adong dolai mi jabu. Dong kamu na bui panukunan. Tohor ni mito. Ujuli ngulu ninong na saya asong ni mana. Abi sonari. Kau tahu non nama dah sokoni. Toh itu, nunga diatur Tuhani dalam nadu minggat di itu. Sabar itu dah. Si bata itu, olo dolomos, perngoluku, warnai, mergugur orang yang membulus nama sosudi, si olo dinaraku dah itu. Saya hatu Tuhani, martangiak kok. Ido na boy manggubet, sudah lu kumiro. Ido itu?
seekor lain. Bah, ayo semua udah PPH rumah. Bawa di bapak, dan dope bapak. Lagi pai senja dope au. Isin biru bapak. Buru. Nasi jamu na buru madwa. Kata-kata, arong siata sao tikci. Oh, belok kudu kopi ni bapak sobai. Ana pola bi buru. Amin ko berak si jamu na buru matto na. Ando pagoro minum ko bi berang bui buru. Ay macam pigo. Kuasa buru do beho. Lalu jo selero na garejui. Tapi so uji garejui beho. Muru parjolo. Olo bapak, udah mau ada bapak? Olo buru. Atma dana di rohami, ai hodo boruku boru bangko araki, sai sahatma dana di rohami. Molo dong robot borngi. Ruhak kurang marasuan. Mata surat terpurum. Memikir sudah ya kagel lekol. Ruhakku sama aku sore. Buka ama au cobot lah berburu-buru gel lekol. Oh Tuhan. Baru goyau. Leo dia udah asa boy buat ture-ture sudah ke anak kok asa dapoto nasinita ni rohami. Molom batu asogo Cuma. Ay bang. Masa jus? Ay bang. Emang kata ya tuh. Lagi gereja bang. Dan gue pala setok ki. Dang boy bang lagi gereja. Setok ki kipe. Imuru keno nau bang. Setok kipe nih. Imuru keno nau bang. Gereja do piao. Mula majogo. Ano mga mumakatay lagi gereja mana? Jadi nih. Oh bang. Nung maki dada, sama maki dada. Oh lo bang. Mau makan apa? Mau pesen? Teh ayo dik. Alamak. Oh, apa aja lah kak? Ayam goreng 2. Taruh sayurnya kak ya. Itu aja. Itu aja kak. Jadi nggak bawa kerja midi di tempat ini boros sirisme. Estongoni mah bang. Mulu karejo kan. Kau semangat doda. Bah, ngaring gani yang gue tidik. Mau lolas ram. Tong dolas aku sebagai paribang alih madadik bularong porlung nak pula milio mandok tua. Oh lo bang, mulai hati mada bang dah. Aja ngabawa kerja nih abang ibu baru. Oh iyo, mungkin sugut lado tu jam biasa baresu joy. Adong masalah anggota, boto mak anggota bela-belo. Ale, sono dulu. Adong dosi dong aku tuh, bodoh kan? May bang. Dik, sebetulnya holong dorak tuh kok. Ngaliling yan, saya usip penuh di bagasar aku. Alay mak, tang buhay tergabusan ang holong. Aduh masuk mo bang. Maksud tuh, dik, olo doh majakon, holok ki.
Baru dik. Dang nasolo bang. Ale, kurimang-rimang maju dah bang dah hatami. Inong baru do pelau. Ikon huru pido bapak. Aje leo matuau dah bang dah. Tikina neng mangalusi hatami. Baho mah putih yang gede. Jadi sini sini rama jo mangalusi suku-suku kude. Kolong doro hama ngidau. Dang boy do pehualusi hatami bang. Leo maju tuau tikina dah bang dah. Baho manggo buti dik. Alai mah. Bah, sayang giat madang arong si Doli. Na jumulo manopot to. Anggo hodik. Iku pemok kudo hodik. Oh lo bang, walu si penon hatami dah. Mang meta ngarobe dane. Ba. Gurang anong alang dadik. Oh lo bang. Satu po belga. Makasih ya kak. Bisa mau turun bang? Mabirau, ijo-ijo iba apa? Baru pula bahaya dik. Apa yang ngarong ngarong kutu tulang? Dong pula bang, salin naik mah bang roda. Bah, mau manggo buti dik. Alai mah dah. Rimangi mah tak dik. Oh lo bang, walu si penon hatami. Bijak mau dah bang dah. Enggak aja tadi. Oh lo bang. Baho di rumah. Oh lo bapak, nah lagi baru bapak di son. Ih, sono baru. Orang anak-anak. Itu tuh jauh biasa mang nabu itu bitur muru mau. Pajolo mana baru tuh jauh muru. Malu jauh nak kerjui. Masuk kerja musik. Oh lo bapak, perjo lo mau tuh bagus deh bapak. Oh lo baru lo. Nunggu dong kakak. Adek. Ini dia tak sisa. Hidup mau dong kak. Aku nggak mau kak asal bayar dahanmu. Enggak bede. Ini dia kakak mau. Rapak dok bang Charles nak ngau mangan. Misrate dot bang Charles. Oh benian. Tadi ngok nakan. Ini ya bapak ta. Songona mau bereng bapak tahu sonari. Orang yang pikiran nau bereng. Iya teh kak. Nah mikir hamil di bapak kak. Waru hamu. Songono kak. Pas sekolah nami iko hewan semingguan. HP yang di bapak dah nggak ada kak. Wih dua teh. Oh kak. Bah, kamu lah bapak? Oh lu. Di sini dong bapak. Masa baru bapak mulak. Toy mana ya? Lapar darah kalian. Terakai dongan ini buru. Selalap, selapu, terus lapu. Dang marna loja. Itu emangnya buru. Salah putu akad dong kata hatai. Baru sudah dia buat apa? Soang berung aku mak kata hatai. Songo singa masai waktu mangulu inang. Jadi kuri dua kan nama kata hatai dokar wani. Tadi ngok nakam bapak kan? Masalah uang sekolah ni si dame dok si sahat. Unang pola pikir dah bapak dah. Subuh pikir aku buru. Tanggung jawab perlu lah pas sekolah bu. Akal aku buru kodok kelekor. Jangan bo HP.
Iko pikir aku udah bah. Songon do Bapak. Sonari kan nakarejo au. Jadi, wah, Tapi kok mah banjo dah Bapak dah. Lo manggar uang sekolah nih. Sisa do siami. urang pola baru. Hepeng ni bapak si pedja penuh ku pinjam. Mau dok nak kaningan. Nang gua pala 300.000 ang sekolah niya si Damion. Mau dok nak itu bapak si pedji. Jadi yuk may hepeng ni baru diyo. Daong Bapak. Jalo mah Bapak. Jalo mah Bapak. Jalo mah Bapak. Ima gaji karo to. Bapak. Jalo mah hibetong Bapak. Wala ti maguru. Tadya mo maguru pangguaran. Misari ko sudia ka anggido ibo tomon. Wala ti maguru da? Oh, Bapakku. Desi saat nang murum do. Enggak Bapak. Wah, apa ikut gula? Sa musik kola keburudo. Siap budak kol. Asa tolak gugupku. Kupainokku. Sikola. Sa dapat ngasih kita rohani. Risma, tulang rumah, tulang, buat bapakku. Mana nak dia rumah? Aku bapakku, dah mulai sonari. Aku, jangan jauh dah. Itu baik tak?
niya naman. Balu jauh dok. Anjir buat nama badan bapakku dokter. Soalnya namanya kurang aku maju itu aja makan. Kalau maju istirahat kalau sama maju kita bilang. Ay isya na do tayo mo itu. Puro na doa dok. Bah, ay si nomor 3 mo. Si nomor saya bro dok. Puro pangguran na yung mga. Oh iya do. Oh. Ang wamangi dak pola buhay. Napagudak kudu naik pikiran ni amangi. Jadi kau perlu do bah istirahat do. Nak perlu jauh daging na lamang ula. Kau perhatian so kamu do amang muno. Mar saya taruh apa dok. Mungkin mau gejala stroke do amangi. Ale nak pola marsak kok. Emo lo gudang do amangi istirahat. Nak pagudak ku mangula. Pudu hatok malumnya ni. Songon dia mah hira-hira gejala stroke kondok. Emo lo gejala stroke konyan. Ni dok kopen non. Kurang paham do ya deh. Alai anggo stroke ni dok konna emana olo mengakibatkan kelumpuhan untuk organ tubuh kita. Aku jo biar ya dok. Napa lah biar kamu itu? Nah penting bapak tamu amang istirahat, nang baik kamu pikiran nak. Ayalani itu saya ada timbul gejala stroke. Sedih mau bapak on dirawat dok. Kemungkinan kalau dora hira-hira seminggu di son. Bawa nama bayin dok. Dah ngadong heping nami, dah ngadong hepek kuning lau manggarar perawatan di bapak on. Bawa nama dok. Anggo yun ang maju pikir itu. Na penting atau masih amang osyano asa mulat tu jabu. Siap dengan tulangnya. Olo Risma, ale buat samiku sungonon. Nakulo jauh do rasa bapeki. Mabel, saya pikir saya anggit atau sehat tulangnya. Aka anggi mau maparohahon. Olo Risma. Tama, lama itu ya. Atok maha memulai sian sekolah dah. Asa tabereng bapak di puskesmas. Tang pola bapak kak, nggak dia rap. Dang pola dek. Songona paula lo jadu. Sadeleli papa di puskesmas kok. Dang butuh do pede. Ale hidup kun dokter. Hira-hira saminggu nain anak. Tuhan utamain kamu baik perawat bapak ini. Dah ada misoba, dah ada bapak kita kak. Pulang memasak kamu dah. Mulu biaya perawatan yang bapak boy dah dulu akui. Asal masih bapak tai. Dedek dah. Ngapo ha bapak mo na Masih di rumah sakit do pe bapak nang. Oh ido. Amang mo na majolo rawat tamu. Unang pola karejo hamu. Ikon karejo do nang buru. Asa adong hepeng parsiwa di bapai. Moloido, unang pala pikir itu sih. Hepengon majolo pakihamu. Asa anggiat boy mangurupi sa otik. Ah, unang bulan nang buru. Karejo majuaw.
Dang suman mo lang jalon alayda, bison maho karejo. Jalo maduma, nangolong doroan na burito, makana irubi ho. Mulyate madalang buru dah. Oh, lako. Ada mula buru. Oh, Papa. Kenapa ilang abang? Gumang gambingan itu. Mau siap Bapak kan? Lu ada dosis tapi na. Doh, Papa. Sudah ame. Doh. Aku mah gambingan dalam buru. Ya, orang di bulan hamil agak ngomong Bapak. Bah, itu tuh. Pak besilah. Andok tuh walau. Sekolah donak kan saat. Kalau Bapak. Bah, ini sudah pehamu kapino pernah mau? Oh, dok. Apa yang maju dah? So pare juga mau kita. Ini lah gua pakai dalam mau. Sebenarnya rumah gambingan dokter. Oh iya deh. Orang lu pernah cik dalam? Sebenarnya gambingan dokter. Subuh aku ini mulak am. Tak pola paham ini. Udah tuh mau di dokter. Semuanya. Ang mamangon yan, mong hirap. Subuh gue bang bulat. Tunggu di turah aku masih tayo dah. Saat. Ini sudah ame. Sikor ada mau nakanin guru. Bisa sikor ada. Sono udah itu. Masukut nggak boleh abang mulak. Jadi, sedia sudah pembayaran di Bapak, Dok? Bah, anggota sunak pola pikir. Ada maksudnya dokter. Bah, sono udah bah. Anak-anak kan puskesmas tahun lagi mendapat bantuan don siapa pemerintah. Apalagi terutama tuh penyakit stroke. Jadi, amangon bebas biaya tuh sebelumnya di sini. Dan salah membegeo, Dok. Ngawan behepeng nih. Ah, anggo nak pola pikir robe. Benda penting, sugu Roma tuh son. Buat memula amang. Oh, dokter. Mulai hati mana dok dah? Bawa lo, mulai hati. Masih stoknya tuh bah. Ayo nih suku nok tuh. Ah, iya dok. Sono udah bah. Bu udah tanya rawat tuh jauh. Bah, buah sedang boy dok. Kamu dokter mau neng rodok. Bah, ido ate. Ah, ngusung nih. Sugut mulai dong waktu kurang mawate. Oh dok. Bah, oke, mau nih mate. Mulai hati mana dah? Mulai itu dah. Jadi soalnya mamang teh. Untuk mama lusek nyamangnya teh. Malah mamang dokter dah. Oh, gudang-gudang ada amang istirahat. Masih perlu jauh amang. Oh, lu dokter nabi. Emang dah? Mulai hati mana dokter lah? Oh, boleh. Dalam dokter ini.
Namar sikolai asada poto nasinita niro hambi molong batu asogotau hodo manari honau molong batinggal ngawina hodo nama nogu Amang berkon deh bah. Gue mau mang bapak. Satu malu. Satu bapak. Enggak. Minum ini. Sudah. Oh, sudah me. Oh, bapak. Minum aja bapak. Dia si Anggim itu si saat. Lo nakin bapak tuh jawab dongan sama mem. Baru ngiming macam pi kedang bulat dah be. Sama mem dulu. Alat melani baru lah nih. Oh, bapak walak pe. Minum aja mesti bapak. Ayo balo buru. Hai bapak. Biar masuk kerja be buru. Pakai belau kerja be kok. Oh bapak. Buas itu. Dak kerja be ya bapak. Buasan kerja buru. Bapak kan meresai dokan. Aji menjaga bapak mau. Satu malu. Baru. Nggak bawa pekelang bapak. Malam kumanggang punya itu. Kari semua orang saya. Daun bapak. Lomel nama itu. Daun bapak. Ikut sampai sehat do bapak. Ikut jaga do terus bapak. Atau masih ada bapak dah. Ibirek kuru bapak. Dan ngadong minum ku bapak. Saya mau udah bapak dah. Kotak situ. Bos malam lembel bapak. Bapak. Mulu udah ngadong bingung bapak. Udah butuh kesudahan bapak. Kamu sih pikirin sedih bapak. Baru. Namar sikolai asada poto Kalau sono kumang minyak apa? Sobat, kamu mau si bapak nanti di masa check up. Itu dia bro. Puskesmas pada bapak. Malam sono kumang minyak Halo. Siapa terjadi ya kamu? Kau juga tidak. Horas. Bisa juga kau juga. Oh, masih kau ini nanti.
Nyuruh be dokter di bapak. Bah. Boros amang. Benar orang mana? Dokter. Udah amang bah. Kejam ngumur dokteron. Bar dope ihatai. Ini gimana? Ngapa apa kilalannya amang main? Masa nak gumagangnya dokter? Iro ate. Jirang be nasi be di pamagang ni amang ben main. Tukar arong pe ngasong na alam nabok be lalabi dokter. Oh iro. Jo pare sujo kami amang jo. Nga normal niya naman. Bayi dua pe. Ale mulu boy. Nang binyak pala jual amang. Oh lo. Anak pula pag udah kupikiran nila amang di sana. Iya niyan. Ada subuh pikir. Akka lur di bawah kagel di bawah dokter. Imu sayang doon yan ni mo. Ay kasi ayah apa lo kamu? Bayi dua mah. Kasi anak bina dulu bil. Wah, malah bagat muna. Bah, ayong mamangon yan. Dia lah apa dong? Bayi dua mang dah. Dia bergamang. Bah, dah mesti ada do bayi tadi amang. Iya. Lanjut Ah. Marga bakar do amang. Bah, tu. Kebetulan kabe papuk kubur mana lu siap bapak. Bah. Ji, ini dia mah bolu hutan ni amata. Nama nunggu kamu na tua mula. Mau lu hutan amat tan meng. Selubar aja do siap bakar do tuh. Bah. Selubar aja. Oh, lo. Ai panyaran ai isi kote. Airong di tada amang di sini. Arong, ai tadi lo tukar sen bakaran sen beras. Bayi dua ate. Bah. Paribiang murah be rumah. Apa pa? Paribiang murah be na. Oh. Macam harus berbeda. Mana yan amang tersongon ni do. Ay, si manita dala amang di sini ay. Erop ngisi purisma. Ba palay may diturun ni jabun yopong mulu di bakara. Begitu. Ini makan. Pala bari bamu. Pero para purisma karai yopong najono ni titi yopong me. Dangutan dewi bapak. Iya, ni rakya jarang deh mas. Rakya berat tong tu bakara be mula rak. Bayi lu habe. Ay halak kita dah be son sakut atas subi. Bayi lah. Ini lu habe ade. Sono udah bamang bah. Wah. Ibu udah tahu Tokyo no kusidumon? Ada tu dia ramu. Enang marmiami don yan namang asa boto jo di dia parmiama di hutang nate. Mamu mak akhir rumah. Ah, bapak. Arong do tikim mersugut. Bawa perlau ku bapak bapak masai dok. Mbak, si rumah masuk ke kamu nak yang gua dia menungai ngau. Ate to. Bu do marsugut. Sup mau coba apa? Bang ku baba nang bahoro disukut to. Babolo arong do waktu baru mari tong dokter mau nangon oh banyak. Apalagi sugut kan puskes turut dok. Kegiatan kurang arong do be. Oh dokter. Jingi habis obat ni amangin. Akhir marung do beti, do beti baru. Ada dope bapak suati naik nama. Obat tu luar naik ramase. Oh bapak. Oh iya. Era tu luar naik. Bayera. Mulai habis nang obat ni amang. Baru mah tu puskes seli naik. Asa atau baru saya ni amangin.
Semua udah balik. Ayo bang. Arong cisuk kuno kutu udah bang. Ayo bang. Arong dones saudi. Dengar dari pergaulanmu. Pergaulan sendiri sonari bang. Ntar songo dongan-donganmu matong. Oh, dengar dong bang, baru ah. Ah, nama lu kuda bang. Cuma udah balik. Arong museng naborak di ruangku. Alay buhama donokku. Ulong dorakku dunia. Gua ada menurut udah. Ono doh gabi perinja buku. Gua nama ada bang. Mulu do. Adong dohian. Kalau kutu abang. Ale gua non mulu ibu tuh apa? Untuk manon bapai. Sono udah balik kan? Mulut tuh tulang ini. Gue piawan nama kata itu tulang. Asal mak Allah. Mabiar bang. Nak pola mabiar ho. Nah ulong doro aku tuh. Ulong doro tuh abang. Laki ya bang. Iya dong. Bang Sony mau lihat mari dah. Mengelik ku biar kurik kayu jaket mana biar ku semua mengelik terus nih ini ali di sana teh banyak nih mana teman non memang Olah kembang si bagak hian. Di dia tuh yang utat tadi so Dia mau ibereng. Masih ingat deh. Jadi taringok nada bade. Aduh harus cita-cita. Kalau cita-cita kembang sih kena geleng, neng guru nama. Oh iya. Oh bang. Dia buat sarang di Potorso. Buah ama bang. Tong doalan nih, kursus nih perhepenon. Saya ngeliat teh. Anggim teh ngakalis piga teh, si nomor 2. Si nomor 2, si Saknami do. Oh lo. Muna si Sak munat to. Si Si Dame do. Oh si Dame do. Iya do. Mulu si Dame SMA do mana? Kelas ada. Bah ngakalis ada apa teh? Dia mau si Sahat ngakalis piga. Kelas 5 mana? Ya museng do nih. Darong berencana mau HP Potorson. Mulu isuk kuna adong donian. Ale mah buah mah benan bang. Adek kan sekolah rupe. Hidup memang nian. Jadi mulai dong kesempatan Tuhan nuk kulian. Mulai dong dongan nang masuk ke olo doho. Pikiri juat to. Oh lo bang. Jolo doho. Oh lo bang. Toda. Asa huruf ko na ng tuhalak tulang. Boyero. Ba api permisi to ang gutulak tulang do. Nagapang lang gutu tulangi. Ido. Abang mah mulu songon ido. Sini do ate. Tong sugut udah pa tu jabu. Asa jup pa yalak tulang. Oh lo bang. Mulai hati mah perjual depan dah.
yang si donan bang tu bapa. Wah, apa lah? Enak. Buti dah buat tulang. Kebetulan kami kan bang ngamar dongak kami. Jadi usuk-usuk si rumah. Esok narong dopinin na rencana anak yang patoruson persekolahan anak. Tuh, di rumah. Tahu apa? Jadi isuk nak tulang mana situ juran tulang. Ada anak kebetulan arong dongat di sana. Lagi bui pamasukon aka jual mana berprestasi. Lagi ubereng si rumah song tapi stardo. Ini udah, kalau yang gua buruk kusilon. Kalau orang tibur sini tidak mau buruk. Waktu lulus SMA. Wala. Rendah doa. Buruk, ini buruk. Itu niat pulang. Jadi bisa dong kesempatan songonon. Saya boy pina masuk si Dumon ke perkuliahan dan lapator cita-cita anak. Eneng guru din na si Dumon ini tulak kubigi. Saya yang gua harus ngayang dia masih dulu. Bahasa guru si rumah mah, hati rumah buat hari roh. Malu aku bapak terserah bapak nama. Alaikan bapak isi menundungan bapak. Buat menjaga bapak belum bersaing. Kan ada bolo masalah arung lo be, anggap si dame, si dabo. Jadi bolo masalah nasi kolot lo nuai, malah tuh bulu. Bolo memang nasi kolot beroham, tak si penjuju yang harus pengorai, boleh jarang lo. Jadi ini si monang di sana, itu ah. Alana sono datuk tulakan. Kesempatan kan jarang lo dapat tasong. Yang gue biaya main. Anak boleh dipikir tulang. Anak-anak kan beasiswa datang. Jadi yang gue biaya terhira pamareta do nama nangku. Tersongon akajul mana berprestasi. Di pas sekolah songon ini mau le pamareta. Iro ki. Iro di tulang. Aki rumah, baru rumah. Terserah bapak nama. Betul mak, boleh nga arung do rencana musuh ini boleh nih kebeli itu nomu sekolah kebetulan arung peluang soalnya ni si monang mana uli meh dari gemme itu kalau soalnya sanau amang mo jadi kira-kira boleh digen bawah. Bamulu-bulunya tulang. Hira-hira 2 hari naik mak. Alana lebih hatopi mana lautusan. Asal lebih berpeluang mana masuk anno. Ini dulu sih berarti. Itu udah betul. Jadi mana tinggal buru. Tinggal di mana kumirak kok ibu ame. Adang narok taisan na buru na. Arong do memang. Arong do. Di jalan si Panglimu do na burung jalan si Panglimu. Bola aja boleh na burung iman kok na burung dah. Oh ya bapak. Ngabuyan mantar tu si tulang. Asa di mana tinggal untuk na buru na. Nah, kadang jen. Kadang di rumah. Walau bang. Namburu, adong neng udokon tu namburu. Manggit. Songonon namburu. Memang burat hian don. Mulu udokon tu namburu. Songonon do namburu. Neng permisi au namburu. Neng mengalanjut to sekolah ku au namburu tu Medan. Neng kuliah nama usut kenai namburu. Boy do kan namburu. Boy yang di asal main au denggani ho burju-burju mah kuliah danggida. Ulu namburu. Iya lagi ya. Ikon hui nggak do namburu tu. Tengok manggida. Boleh hati mana namburu dah. Nga, iban tu namburu sa lelengon. Nga boy au kerja do namburu. Nga iban tu namburu au. Mengurut bapakku. Keluargaku. Iko
kono winga do namburu tur. Udah tiga udah namburu dah. Buat kuliah midek tapi. Dengan lo bang. Udah tuh. Oh lo bang. Sama aku. Dam dope bang. Jela mga meta teh, sebentar itu jamin na buru man. Oh bang. Udah. mengucapkan selamat dan sukses untuk film Buru Pangwaran. Dadah. Odo boruku tapuk nipu suki. Mau lihat tengok perjalanan dan Buddha. Namar sikolai asada poto nasinitani rohami Molong batu asogota Hodo manari hona Molong matinggang awina Hodo namanogu no Serius kau ini yang itu bersama saya. Bapak itu dulu apa? Pangko Sai sahat ma dana di rohami Ai hodo boruku Boru bangko araki Sai sahat ma dana di rohami
sada poto nasinita ni rohami molom batu asogo tau hodo manari honau molom matinggang awinang hodo nama nogu ai hodo boruku boru banggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru banggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggo araki sai sahat ma